Image Bogdan Miyang Tabiri Basimbo Kurumzari, Nasi Maruba Pau Pizari. Humputara Suba National Students Day Thorum Pangtona Creek. Minini Chathagadaba Kang Kumay Nasidagi Jain Manipur Dance Academy Mandata Hudo Creek. Luinana Langul Tarum Kulda, Lam Kopchin Yum Amari Tukan Sazilam Basing Tato Creek. Pamuchakaina Pizari. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने सिंधुना पैलेस कंपाउंड की लम्यान बसंगलेंदा 70 नेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेशन अमदी अहानबा इम्फाल यूनिट रिटर्न जनरल नॉलेज कंपटीशन की मनामतुम निंथोपुगी थोरम पांगथोखरे थोरमदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर वाई खेमसाना अथुब मिथुंग ओइबगा लोइनाना नेशनल जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी PBP नेपाल रमेश पोखरेल ABVP इम्फाल की विभाग प्रमुख प्रोफेसर JM लाइश्रम यूनिट असिगी वाइस प्रेसिडेंट H राजेंद्र अमदी फर्स्ट इम्फाल यूनिट जनरल नॉलेज कंपटीशन के कोऑर्डिनेटर के इबोतोम बिना अखनम मिथुंग सिंह ओइना दाइस फमकी थरोंगे अथोइबा मिथुंग के वारोल पीरदना स्पीकर वाई खेमसाना हाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना लेबाकी शुकयादा सरुक यारी मखोइना नेशन वाइड ओइना अफबा छात्र सिंह सौगतपदा नतना लेबाक इशू कयादा मंजिल थारी नेशनल इशू सिंह मांग थाना सागतनब तौरिबा थौदांग सिंह सिंथानिंगाइनी ABVP न तौरप थबक थौरम सिंह दा पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइनसु स्पीकर न फुंगदोरगले कम्युनिटी ओइना ABVP ना नेशन वाइड सही अफबा छात्र सिंह सौगतपदा नतना लेबाक इशू कयादा नेशनलिज्म मपुंग फाना सागतनबा लौकिब थौदांग सिंथानिंगाइनी न थमजरकांदा सगी मखा ताबदुसु अदुम आई याउजगे 70 National Students Day Celebration 2019 असे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट न सुसिंदुना ngasi Victory High School कक्सिंग दा पांगथोखरे थरोमदुदा ABVP मणिपुर की प्रेसिडेंट डॉक्टर TS डेविड सिंह NIT मणिपुर ABVP मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग की M टिकेंद्रजीत सिंह विक्टोरी हाई स्कूल कक्सिंग के प्रिंसिपल के SS रंजन ABVP मणिपुर के सेक्रेटरी शरद चंद्र हौबिजम अमदी ABVP कक्सिंग यूनिट के जॉइंट सेक्रेटरी Y प्रिंसेस देवीना दास्तफम की ngasi Jiribam district ki Kalinagar da laiba Brothers Union da Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP Jiribam unit na sinduna Humbutara Suba National Students Day Thoram Pangthokre Thoramadu da S Maniton retired principal Jiribam High Secondary School Soibam Tomba President ABVP Jiribam unit Sarat Thokchom Jila Pramukh ABVP Jiribam Mani Manoj Roy, social activist and motivational speaker, Rameshwari Konjengbam Girls in Charge, ABVP Jiribam na Athoiba Mithunglen Thoramapu Akhanaba Mithunglen Amadi Thoidokpa Mithunglen Paina Sarukyaki. Kurai Kendragi Chengi Wathokta MLA resign Tawgani Haiba Wafanga Mari Lainana Chengi supplier NE Enterprises के proprietor M हेमंतन हाइक्रे खुराई केंद्र की MLA ना नवसागी चेंगी मतंगदा allegation तौरिबा असे ख्वाइदगी मरम चादे अमदी KFNPD मिनिस्टर लाना उहना बहोना बनी खुराई केंद्र की MLA असे मतिक चादबा MLA नि हाइना लौजै वफम असे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब दा पाउमिशिंग गा उनबदा हेमंतन फुंगदोखि बनी हेमंतन मखा तारदुना हाइकिबदा इम्फाल ईस्ट की केंद्र मंगा अमदी अतोपा केंद्र अनि की चेंगी सप्लाई पिजै खुराई केंद्र की वाथो की मतंगदा MLA ना पुलिस दा अमदी SP दा तक्सिंदुना माबु फाहनबा होनै अदुबु महागना एंटिसिपेटरी बेल लौदुना महाक हौजिक लैरी करिगुंबा MLA ना चार्ज तौरिबा असि लेबाक मियाम खनना ओपन डिबेट तौनसी नत्रगा discussion awana phone ngangnasi MLA ama oina tha manga taruk cheng deposit tawrtana cheng chingthokraga hausi fawa paisa pibitri
डिपोजिट सेंफम पीद्रगा करमना चेंग चिंगु हाइबनो था मरी मंगागी सेंफम असे लुपा लाख 53 रोमनी सेंफम कयासु पीदना लैरी मखाताना चेंग चिंगथु ओ हाइरबसु थिंदुना लैरी एमएलए दी एमएलए ओइना लेहनिंगी रिजाइन तौबा तौदबा महाका मरी लेनदे महाकी पीफम थोपा पैसा पीबिरो प्रजागी चेंग मतम चाना पिथोकजगे जेएसी सेमदुना इरांग सेमदुना सागतपा लाइबक थीबनी नप्सागी नियमदा एमएलए यावबा याब्रा यादब्रा हाइबा नियम चुमना पाबिरो हाइकी नोमिनेना था 13 गी मनुंगदा था 18 गी खुराई केंद्र गी पैसा पे तरोमले अरेंबा था 5 गी कोटा अदु महाकी कस्टडीदा लै दरकार ओइबा पेमेंट पीरगा चिंथोपियु हाइनासु फोंदोकी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी न सिंधुना नमित निनी चथगदबा सेलिब्रेशन ऑफ रथ यात्रा कांग कुमहै ngasiदगी एकेडमी असेगी मानदबता हौदोक्रे कांग कुमहै हौदोकपगी थनोमदा इमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी रतन थियाना अथुब मिथुंग अमदी जेन मणिपुर डांस एकेडमी गी वाइस चेयरमैन प्रोफेसर एच टोमिना थरोमपु ओइना सरुक याखी थरोमगी अथुब मिथुंग गी वारोड पीरदुना रतन थियान हाई एकेडमी असिना मणिपुर की संस्कृति की ओइबा परंपरा कन्ननबा होनबदा अचौबा थौदांग कया लौदुना लाली हाइबा संस्कृति परंपरा असी करिगुंबा मांगरगदी एखोई कल्चरल आइडेंटिटी सु मांगथरकनी मरम असिना एखोई कल्चरल आइडेंटिटी कन्ननबा होनसी हाइकी इरमदम की इसैना बांग्लादेश दा लैख्रबा मितै सिंगी थमोइदा एखोई इमा मतगी मचानी हाइबा लाकलगनी हाइना सेगमाई एसगी एमएलए अमदी लेबर डिपार्टमेंट की चेयरमैन दिंगोना फोंदोक्रे ओल मणिपुर मतम इसै कांगरुप अमितना सिंधुना खुंगुलीबा खोंचत हाइबा थिमदा बांग्लादेश की सिलहेत पांगथोकदौरिबा इसै नोंमाइगी थरोंगा मरी लैनना लमदम असिगी मसक नाइरबा ब्लू बेन अमदी सकनाइरबा सैसकपा अमदी सैसकपी सरुक यारुगदबा नुमित मंगानिगी ओइबा म्यूजिकल टूर अमा ngasi एमएलए दिंगोना इम्फाल कंगला वेस्टर्न गेट तगी लमथाखरे महाकना मखादान हाइकी ओल मणिपुर मतम इसै कांगरुपना सिंधुना बांग्लादेश सिलहेत पांगथोकदौरिबा म्यूजिकल कंसर्न असिना फुरुपसिंगी मरक्ता अपुनबगी लिपुन अमा सागतपा ngamgani हाइना तुंगान तुंगानबा फुरुप मसलगी मरक्ता लोल फिजे चकचा खेनरबसु इसैगी सुरदा अमतोइबा लिपुन पुरक्पा ngamgani मदुना फुरुप मसलगी मरक्ता इकाई खुमनबता नतना लमदमसेगी ओइबा कल्चर दसु चावना सक्ताकपा ngamgani मदुना बांग्लादेश त्रिपुरा अमदी मणिपुरगी ओइबा चौकत खोंथांगी लमदा अनोबा चैप्टर अमा ओइरगनी हाइकी नेशनल हेल्थ मिशन थौबाल की नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB थौबालना ममांग थागी कुमापंदा हैरोपसी HC दा पांगथोकिबा फ्री कैटरेक्ट कैम्पता मौदोंग लैरे हाइना खंगदोकलबा पेशेंट 13 ngasi डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबालदा असोय अंगाम यावदना ऑपरेशन पांगथोक्रे NPCB थौबाल की डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर KSS मेमसा देवीना फोंदोरकपदा ऑपरेशन असी जेनिम्स हॉस्पिटल के प्रोफेसर अमसों हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर RK विद्यारानी CMOU लम्फेल की ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर KS विक्रम अमदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल की ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर M लिंथोइंगम्बिना पांगथोकपीबनी पुन्ना पेशेंट 15 ऑपरेशन तौगदबदा शूना लाक्तबना पेशेंट 13 ऑपरेशन तौरी मखाताना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबालदा चयोल अमगी मनुंगदा दैपागोपा खुदेंगे मिकी OT सर्विस लैरगनी कनागुंबना अकीबा हंगोइबा लैतना मतम चाना मिट यंगथोपियो हाइना अपील तौरखी नेशनल हेल्थ मिशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल अमसुंग CMO थौबाल की मखादा यूनाइटेड पीपल फ्रंट UPF हेडक्वार्टर अमदी UPF उखोंसांग लोकल काउंसिल अमसुंग उनालुक उखोंसांग पुनः सिंधुना नोमगी ओइबा लेमना अना लायंबगी केम अमंगसी उखोंसांग मया लेकाइदा लेबा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पांगथोक्रे केम अदु पांगथोकपगी मतांगदा UPF हेडक्वार्टर की प्रेसिडेंट W सेकेंड फोंदोरकपदा अखोई खुनाई सेदा मसा मौ फबा तिंजंग काइजंग दबा खुनाई अमा ओहनबा हक्चांग फबना लन्नी हाइबा पांदम असिगी मखादा UPF ना मणिपुर की तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लिसांग सिटना असेगुंबा लेमना अना लायंबगी केम असी पांगथोकना लागली मरु ओइना लैता लाइरा अमदी मरम अमदगी अना लायंग थोपगी खुदोंचाबा फंगबदा खरा स्वता होरबा मफम सिंगदा अहिमा मिइन चंगदुना अमदी हौजिक कालेंगी मतम ओइबना तोंगान बा लैना तिना कया नहालकवा कया सिंगदगी नानथोक हौनबा ngasiगी उखोंसांगी केम असेसु पांगथोकपनी
थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम मंगादा था सेगी तांग 12 सलुंगफमदा तांग 15 मोइजिंग तांग 13 लेसांगथेम अमसुंग तांग 10 लांगथेलदा मखाताना लेमना लायंबगी केमसिंग पांगथोंनाबगी थौरांगसु तौरी हाइकी ngasi kem aduda okhongsang amadi akoibada leiba khul kayadagi ahal oiraba nupa nupi amadi angang sing yauna miyo jahumrom lemna tongan tongan ba ana layong sing yengbaga loinana lemna hidak langthak sing su yenthoki pikliba angang singbo diarrhea dagi ngangthoknaba rota virus vaccination program kaksing district ki oina su ngasi dagi hawdokre District Health Society Kakching na senduna Kakching District ki rotavirus vaccine RBV for diarrhea prevention hawdokpagi thoram amang asi Community Health Center Kakching ki immunization hold pangthokre thoram da Chief Medical Officer Kakching Dr. T.H. Somarendra District Immunization Officer Kakching Dr. Wainando su sarukyaki ngasi Reserve Forest Area Langol Tarung Khumanda lam khopsenduna ain kaina yum ama yauna dukan tara mari sajalamba adu JCB siznaduna sidokre yum ama sung dukan sidokiba aduda Lamphel SDPO Anupam IPS amasung Imphal West ki Deputy SP Ops Amarjit Singha Lamabam ki bideng makhada Imphal West ki Additional SP LO oiriba S Hemanta MPS na luchingba team amana chathakibani Yum amasung dukan sing sidokiba aduda Mantripukhrida laiba Central Forest Division ki Divisional Forest Officer RK Amajit IFS na luchingba Forest ki official amasung Forest Guard sing su sarugyaki Tawdo aduga mari lainana DFO RK Amajit na phongdokibada Langol ki Reserve Forest area da lam khopsenduna yum amasung dukan khara sajile haibasi satellite map dagi khangba ngambaga loinana mafam aduda chatuna yengsinki mahak masamak na haiba yum amasung dukan sing adu sidok naba matam piki adubo sidok tuna lairakpadagi ngasi ain kaina Reserve Forest area da sajiliba yum amasung dukan sing adu sidokibani Langol Tarung Khumanda leibi nupi amana yum amasung dukan sidokiba aduga mari lainana phongdokibada ngasi sidokiba yum amasung dukan sing adu Reserve Forest area gi fencing soktana lambi gi nakalda hingnanaba dukan macha macha saraga pochai yonduna lakibani Chai tara kun karisu haidana laklaga ngasi khudakta sidokpa asi kanagumba kharage thawinsinda sarkarna michang mikai naina chathaba thawong oigani haiki Masagi pata paidana migi lofam waidana low uriba lomi singda Aadhaar card utlaga har fangan biyu haina Thabal District Apunba Lomi Luki President Kaisam Jayantana Phongdokre ngasi Major Khulda laiba Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makha taraduna miyamgi chinjak piriba lomi singda lengak asina awaba pire har piba matamda low pata yaudana pidaba maramna migi lokol waiduna low uriba lomi sing lobukta har chaidabagi fibamda leire sarkarna har piba matamda chap manaba mamalda pibiyu mafam kharadana mamal hena piba yauri Thawal amadi Kakchingda har bag amagi mamal lupa chahum piduna lauri department na har sing ase transportation tawada changba senpam adu putopam thoi nakalamromda lomi singna chahi kudingi no marang kaina chudaba maramna lobukta ising fangdabagi samasya thengaduna lakli irrigation department na dam kaya sarabasu ising piba ngamdriba ase mideng changbiu haiki Thawal district koi chong nu bangeba Kakching district su chong nu bang Karigino sipu sarkari polama subsidy at piraga subsidy tadi phangandrana maman tang mareta lomi sing phangali kaino si sarkari policy karamano masi akoi lomi singna ngak tabung amde thimani khanjagi adwa to pa amana pam se akoi he kang thom dai da koi lang ro pi ko na tawi Handak pangthokiba CPL IRME course July 2019 batch ki entrance exam da saruk yaduna commercial pilot oina selection phanglakraba Kakching sumak lekai Panjau Pareng 1 number 11 dagi KSS Ibotombi Singha amadi KSS Ongbi Renubala Devi gi machanupa Khetrimayum Chetan Singha Elias Nauboibu opagi thoram amangasi Chetan gi mayum dalamtam adongi miyam sinduna pangthokre Toromduda Ward number 11 ki councillor Kakching Municipal Council ki chairperson vice chairperson amadi councillor singsu sarukyaki
United NGOs Mission Manipur UNMM na Human Rights Initiative Conflict Widow Forum Northeast Dialogue Forum ga kusam naraga senduna attack on human rights defenders and their family member haiba teamda nomogi oiba consultation program ama Manipur Press Club ta pangthokre thoromaduda United NGOs Mission Manipur UNMM gi secretary U Novokeshwar UNMM gi internal consultant Oze Mitei IRDA gi President MD Islauddin, Center for Women and Children gi President N Jibanmala, Conflict Widow Forum gi Convener Chungkham Nandarani, UNMM gi District Women Committee Imphal West gi Convener S Radhapyari na chingba miyokyana President Member Singh Oiki. Thoramduda wangangaduna UNMM gi Secretary U Novokeshwar na phongdokibada National Highway da license gun paiduna chalibasing asi achamba miyoi amata nate achawasangi mari mata macha masu ngakta oiramgani makoina pairiba license gun sing lana sizina haninde makoina tawriba thabak sing gamena imsinbiduna mara leibasing matik chaba chairak phanghanbiu karigumba chairak phanghanbidrabadi makoibu yokhatbada makoishu yawi haibani aduga sigumba fatabasingbo yokhatba gamena lengak labadi lengak asi dictator gumani haina lowi haiki DM College campus manungda laiba MOVC Boys Hostel on Manipur Muslim Organization gi thomising na solon sanaba hotnabada hostel da laiba mahiro singa muknabadagi solon khidre All Manipur Muslim Organization gi Secretary Usam Javed Ahmad na permission da phongdorakibada English ani tarama panama de English ani kungi MOVC hostel da laina bakhalaba mahiro sing niyam chumna merit list da khanbra haina yengsinba lakpada Hostel asi fivam chadan lairamki MOVC Boys Hostel asi MOVC singira natraga DM College da tamliba mahiru singira haiki ngarang namidang athengwada hostel asi gi superintendent oiriba oza birenga unaduna wari saruba matamda DM Commerce ki principal na order mathoduna B komamadi BBA tamba nataba mahiru hostel da thamba yaroi hairaki masina tapadi MOVC Boys Hostel asi oza kharana masagi ojena bagidamak maranai tawningbada tawduna leire haibani atuba matamda mari lainaba authority na Imphal manungda MOVC gi hostel ama sagadabani haiki ngasigi thawdo aduga mari lainana hostel aduda leiba hanagi monitor oiramba hawaibam thoithoina phongdorakhibada mangjawnana I paw amata piramdana hostel solon singani haina lakpa asi laibak thibani hostel aduda leiriba mahiro singi hostel adu yungumani hostel asigi awat apagi matangda mangjawnana aiba cherol piduna mari lainaba authority da kayara khana khangan kre hojik leiriba electricity ising bathroom amadi kitchen gi phibam asi athuba matamda repairing tawdrabadi hostel asida leiriba mahiro singda awaba kaya mayoknagani haiki United Manipur Muslim Women Development Organization gi President Anwari Nurjahan Haikre Hozek Manipur da tongan ba government identity card haibadi Aadhaar card driving license na chingba saba matamda Muslim gi chatnabi thugaiduna maruaina Muslim nupi singe kokhumfi lawthoklaga photo nambagi chatnabi asi yaninde wafam ase ngasi Manipur Press Club da permission unaba amada UMMWDO gi President Anwari Nurjahan na phongdokibani mahakna hai Punjabi singda Indian Constitution na piba secularism gi makhada makoishu makhoigi ko yetuna photo namba yahali adubo Manipur dadi London sege chaurba kumai ama oiriba Sangai Festival na chingbada ko khumaga changba yaroi haibadagi changning na changdaba kaya yaunari Muslim singi Holy Quran nupa singdadi makhoiga topi lokthokpa yabagi ayabakpi adubo nupi singdadi pibide maramasina Manipur da chatnariba secularism violate toba manba chatnabi asi yaninde mari lainaba authority na hiram segi matangda yengsinbiu haina su phongdoragli Katu karanda tawduna leiba nupa amana wusu association hanna paina ba hotnariba si lebak miyanggi mangjabani haina wusu association ge advisor ge H Gojendro na permission da phongdokre Manipur Press Club to pangthokpa pawgi mifam amada Gojendro na makata na haiki matam amada wusu masana asi Manipur da pusalakpa ikoi kuidringaida association asigi president oiramba Biramani Singhana asukui basi association gi tangkak naina thopuba mayam ama lakhiba asida
Arjun Awardee ahum thokre adubu ngasi fawba association asigi oiba mari lainaba che jang haibadi magi oiba life membership ki list chahi gi oiba journal body tawdana account statement haibadi chartered accountant da chahi kaya amotba kaya chathaduna chahi lisang sitna leiramki Viramanina founder oirabasu usu association asi mahakna tawningba tawduna mahakna private limited company gum chalaiduna laki mahakna chatharakliba thawong asina mabu yadabata natana nupida Katukaran tawrubagi kumja lising machamapan mariputara tarukta mahak usuga mari leinadri haiduna pauche singda fawba yawkrabani maramaduna Viramanina usu association asi hanna painaba honabasi lebak miyamgi mangjabani Karnataka thokliba rajnitigi wathok hena losalakli independent MLA ani H Nagesh amasung R Sankarna SD Kumaraswamy Gamen Sawat-lamba adu tokre independent MLA ani adu Mumbai da paikiduna mafamatuda lairiba Congress amasung JDS ki MLA tarahumdoi ka punkre hairi amadi BJP da sawat-kre hairi mahaki Gamen minority oirabanina HD Kumaraswamy bu fam thadoknaba BJP na demand tokre Karnataka State ki BJP President B.S. Yediyurappa na haikibada ruling coalition dagi BJP na masing yamba hele hojik fawbada MLA taramanga na fam thadokre haiki Indian Air Force ki damak heavy life Chinook helicopters ani Gujarat ki Mundra port ta thonglakre hairi Indian Air Force na Chinook helicopters taramanga order tawkibani Ahanba helicopter mari chahi segi February da thunglakre Chinook helicopters ga loidana Apache attack helicopter ko ni thoi khaksu order tawki hairi Boeing Indiana haikibada multi mission helicopter sing ase yamna sakti leibani lan gi matamda masigi lamba leite aircraft ase lan arrivada changeng tawrabani haigi arrivada maroiba pa muhana bizari Humputara suba National Students Day thorom pangthonakre Minini Chathagadaba Kang Kumai Ngasidagi Jain Manipur Dance Academy ki mandapta hudokre. Loinana Langbol Tarungkhulda Lamkhopchinuna yum amari tukan sajilambasing takthokre. Ngasigidamata di pawda matang sida loijare miyig tabiribase bo amukana kurumjari.